ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯛꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯃꯒ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯑꯝꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ब्लाइंडनेस मिट तांगसे अदुगा डायबिटिक फूड सिना मरम ओरगा खोंखुट कक्पगी केस से याम थिना लाएबको सिदगी कमाय तरोगा सेक्शन नि हाबे मतंग लो हाबे समलक पाजरंगे वीडियो जे आई अखोय मेडिकल की ताम द याम डीप ओइना संजन द वीडियो मैम द सुपरफिशियल ओइना मैम द ज्ञान ताना मोंग दोइना जरंगे अदुना मैम वीडियो से लोय फाउंगनेसे diabetes mellitus samna mayam diabetes kana ni je sisi mainly kamane khado ke har kana type 1 and type 2 diabetes mellitus ha ba tai tisu dum lai le ko gestational diabetes mellitus kana miroli kanda khakta na ba adagi latent autoimmune diabetes kana dum lai ge ado aina ngasi mainly focus tawde je type 2 diabetes mellitus ne once de only 5 to 10% khakta ne ba sidi mu kana da na ge ha ge angang da na da ne almost adum ahan da mayam na hojik na nerje type 2 diabetes mellitus ne ba aduna mainly type 2 diabetes mellitus si matang da happen mayam da kyan ta na mong da edum haijara amage adu duga mayam na ingon da kai kai hidak sabai ai kai guli sabai ai haiba kan mayam da hairam de haiba gi namta mayam na ingon waro bu taw bu do adu dum taw bi ganu ko ai subna tagi awareness pijaba tane ba sisi tawraga di sisi oira pa ai ade si tawraga di si tawrokani haiba in short adongi kana na bani hai tare samna example ma hajara ge ba koina drip makta ka porga zo NSRL dextrose kan lei dana sitamu nang si liver na patient mo me khala je ba koina di khang da ba yeng da bi adu ga aina RL ka pona hai je ba RL siti mu liver na patient da ka pa ya de ba aina RL ka pona hai jalo re amung nang pharak ta ra di adagi atop example ma ha na medical abortion me hoji kan de dum long tu kan da no physical relationship dum lai na ba dum kano me amna sudum khang na re do phong ba ya da ba wan physical relation lai na ba dum yaurne adum kana adum hang ani kai guli chani kon sumna tagi guli ni khang thugai ba yai ne ba si thugai ba in case ma ge asai gi conception do ectopic pregnancy oina tube the pregnancy or me khal ari tadi tube rupture to tadi within 1 or 2 hours hypovolemic to si de ne ba ari tadi yam thina major risks ni dana always singnaba leragadi dum doctor da fazana satpiyo ai gi di sumna tagi mayam da well oriented ohen ba adu khakta ne ba mo koi jamu lo na mo pound ka top sali ne ba highway aba ya da ba na mo second year dina third year bo ki marak sita ko jumo forensic medicine ni marak ta ko ju lo gi saru kram tammi ba sidai de ethical non ethical doctor da ya ba ya da ba manipur da su dum ya da ba unethical me ham lei ba ko si matang ge mayam da ai matang sa ba dum so ina share taw jara ke type 2 diabetes se ma gi risk factor je kai ke no ha gi increase as sahi yam jala pa sahi 40 ga yo sala ta de dum response le adagi maru ina obesity hai ta re obese oi je kamai kang ni ha gi akoina BMI na mayam no je hena khana body mass index number calculation taw do taw biro adom BMI do obese oi ra ko aina ju sida value bi je BMI je kamai na hot kani ha ga de weight by height in term of meter square aina ju sida de screen thon je si BMI je obese oi ba adom diabetes develop tor pa ge dum risk de dum lai re agum super risk factor jina kai no ha ge family history kai gumba adom gi parents ama jina diabetes na ba adu ta de no la type 2 diabetes mellitus na pa gi percentage se kyam non ha ge 25% adum mai le ba adu tu ga kai gumba na gi parents ani mak diabetes na kha ba adu ta de adom da diabetes na pa gi chance se kya no ha ge adum 40% risk factor adum lai re ba adu tu ga ina sa ma GTM na ma miroli kan da ma ha jai ba miroli kan da diabetes na gi ba oira ga de adu gumba 50% chance ne ba moi da risk factor le ri se akoi ji isor sema ko yam na na sema khara ani da kamai no ha ga de akoi gi normal blood glucose level te akoi na chini pa yam jar ga so ga henkal an ri ba adagi kem ta chini kem ta sa ga so yam ka hena ta han je akoi gi body je phajana metabolism tawri ne ba magi normal blood glucose level te 70 to 120 mg per dl ne ba adu duna WHO World Health Organization je sisina akoi gi body da diabetes lai te je kamai na mo खाइदो केन हारगदि गसाइगी नामना फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक तो बदो चेक तो कांदा 100 की मखादा लेरबा
adu itardi fasting da nangje diabetes nadre aduga kaigumba fasting da 126 ki mathakta leraba adu itari nang diabetes na haidini ba aduga amu mayam chak to doctor na nangi blood low ideni chak to ga law ga na doctor na sample low si ga na habda sidamu value je kaya oige na haigadi less than 140 oiraba adu itari nang diabetes nadre aduga kaigumba 200 ki mathakta leiraba adu itari nang diabetes na na lawdaineba adu itari nga sagi marak ki 100 tagina 126 po adagi 40 tagina 200 po ki marak simu kai kauke haigadi pre diabetic condition haiba sum kanda dina adum diabetes wa pagi risk factor se kyam ngam lei ge haigadi 15 to 20% lei greba adum kanda de apana prophylactic metformin jadum doctor adum prescribe to wahora ni nak si charo risk lei re diabetes na bagi aduduna once diabetes na itardi nang phabagi chance ma sunglei leitre aduduna na trikanda control to bi bai tare lifestyle modification diet kai change to ba adagi aina sai BMI haje gupta ida obese overweight ka leitardi cj handana ba to bi ba regular exercise oina normal 30 minutes kumba dum walking oina dum chappi ba tare haujikan je India je capital of diabetes kana dum tam je dum use to re ba kai no de world je India je na quite diabetes se top tane ba se li je aduduna mem yaring ge dum lifestyle modification dum change to bi kai no de risk factor je handar ga dina ngona narak pa chance am handar tai ne ba aduduna na sai aina haje gi ba diet kumba exercise kumba jina control to ngam draga dina amukamu guli da adagi insulin kapa na tong nei je quite first the guli dem try torni adu mathang insulin kapa je lakte ne ba treatment the was is jo munga sai gi glucose level du gi matu ina makhan makhan lei quite first the metformin ga na hana pi de ne ba 8 week to 12 weeks adu maina sar gi ane adu ba tang sai gi blood glucose level je yam phajana handarak ta ba adagi adu maina tor ga demo metformin ji ga SGL2 inhibitors ka na malai combine oina pi ba adagi DPP inhibitor gana gluten kamboje physical piba gana dum lai sige matake guli kai kazina mu nangi blood glucose level je mu maintain to banga ma tragedi mayam na last option when insulin kapa na ma kapija sige approach mu lakte ne ba anti diabetic drugs in je jaba kanda mu safe or bra hargadi amu oidriba magi side effect mayam lai riba samna kana bladder cancer gumba narakpa adagi bone fracture gumba adagi vitamin B12 deficiency laga adum anemia gumba narakpa gumba gi chance adum side effects oina manifest tawreba aduduna tinge sabi bakana doctor ma fazna consult tawraga adum sabi bai tare si aduga diabetes na abada problem je khwai pharak tai je kaino hargadi magi long term oina diabetes na rakpasina kai dogi hargadi magi microvascular and macrovascular complication haiba ko microvascular complication da koina vision gi problem gumba hai tare meche blur chalakpa khotpa ubagi panganje handarakpa aduga glaucoma gumba adagi cataract gumba lawbai chance su yam tina wangi diabetes na ba mi ma aduga peripheral neuropathy habla sijine ba manipur da khwai yamna no case lai na haije side kaino na hargadi nga sai gi magi nerve sing je sida alaga magi sensation je kam to power oi dei ne ba power banina kai hata nga sai gi khong jida akoina kainong gumba na yu gi ba khot gi ba adagi num mache gumba na kano chang gi ba khot gi ba je sije magi sensation je mang ne khang drum ne ma je kadai de kai su ai je kam ta khang roi ba adagi ngasai gi magi body sina muk sugar gi chang je wang lai me kitang sok pa jida bacteria mayam ji am thina harau raga sugar se magi medium ne ba bacteria growth to ge the growth of slani adagi infection je to raga agi problem je kaino harga di ngalikan je ma je sukhang khang moi de ne ba diabetes na ba mi ma sai gi khong ni na pasalak pa khot pa kan je loina am anung yong na sa sala kan je ne ba ma na khang te ja du na adum kan na doctor la kan na dum atai ma pham jing je hen spread to da na ba dum amputation to ba to raise aduga diabetes na ba mi im da di kitang sok pa kan na ma gi heal to bai chang je fa na very very low ni ko this is some of microvascular complication like macrovascular complication namu kai lai gi agde heart ki laina gumba dum stroke kan tawre ja bugi chances dum sathina dum wang bine ba kuina diabetes na ko mi mate adu di adom hoji diabetes na re je kai ke symptom ulakani haigdi polyuria polydipsia gan leiba amhena mapan to pa adagi yamene sing kharang ba adagi weight loss adagi saka se dum kahena dum lamba hai tare adugumba sigumba symptoms uragadi ma lairagadi adum diabetes nare haibagi symptom adum khara ulai ne aduga ina mamjak reason ji de adum symptom adum manifest ore na blurring of vision
ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯦꯂꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯦꯂꯔꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯃꯥ ꯎꯠꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯎꯠꯊꯣꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯎꯠꯊꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯕ ꯃꯤꯉꯩ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯅ ꯋꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦꯅ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯨꯇꯤꯟꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔꯁꯦ 10K ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯟꯗꯩ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯥꯏꯗ ꯎꯠꯆꯔꯝꯒꯦꯕꯀꯣ ꯂꯨꯄꯥ 200-300 ꯈꯛꯀꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯄꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯛꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯇꯦ ꯀꯥꯟꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯇꯅꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯉꯍꯥꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯚꯥꯁꯦ X ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒꯤꯗꯤ X puthokpasu yawi Y puthokpasu yawi aroibagi sex chromosome sidaida ngasai P sigidi always X puthobani nupadagi thoriba X siga pujalagadi nupigi chromosome XX se tadene ngasai X siga mu ngasai nupadagi thoriba Y se pulaga mu sex chromosome de XY oramnina sumkandane nupa pokpa na haise aduduna nupi sida nupa poktre kana nupa sina nupi atopaga thirije si pura totally wrong ni ko maral je kana gi no har de nupa ji gi neba sigi nupa pokpa nupi pokpa je si pura down ni ko video se nungai khan bir ga di la amadi comment na chingba tawbiramo ngasi di bye bye